Sige, ay sir! Lara! Charan! Mic check, Gaspar Upaw. So hello na po mga guys. Karon ka mag-interview na sad ta. Ano ta karon? Ay, naata sa Robinson's Place, Iligan. So karon, mag-interview na sad ta sa mga cosplayers. Yes! So kay kuan man karang naman daw event karon nga. Sige itong event dahil sa to. Basta kato. Katong event. Sige, are you ready? Let's go. Ay tuod kay cosplay event banday karon. So mag-dress up pud ta og anime character. Okay, let's go. Hello guys, naka-transform na ko karon. Akong cosplay karon kay si Kishibe katong nasa kuan Shinsuman. Sige karon, mag-interview na ta og mga cosplayer nga mga astig, sugoy og sugoyan ni armor category guys. Sige, go. Ay ubani ko. Wala mga amazing costume guys tanan may. Kuchikoy. Okay, fine. Kaya siya kay Iron Man gini. Iron Man. Kani, alien na siya from planet 99. Yes! Kani kay Bumblebee! Tara, Bumblebee! Grabe, awesome! Sige karon guys, kinahanglan may nakita nga armor. Grabe ka astig yun, gi. Pakita. Lara! Charan! Sige, at sa may ngalan, ma'am? Ma'am? Oh. Ate. Hi, I'm Ate Jelly and I'm characterizing Hanabi Rakshisha, your epic skin from Mobile Legends! Woo! Grabe, awesome! Sige, anak, sa kuan na siya sa Mobile Legends. Sige. Pangutanan na to siya, unsa ni yang kuan, costume made of. Unsa man ito? Made of Eva foam. Eva foam? Unsa nang Eva foam? Dark joke. Sige, awesome kay boy din ang paint niya no. Grabe ka detailed kistanan. So, ay ikaw nag-craft ani, ma'am? Ay Ate Jelly? Nope. This is actually, I'm proud to say that this is MTO by my crafter and I hope she's proud of me too. Wow, dapat ma-proud gud ta sa mga crafters nato dira guys. Sige. Sige tayo. Wish nga makadaog ka sa karong competition. Yeah. High five. Bye-bye. Sige guys, hapit na magsugod ato ang event diri sa Robinson Place, Iligan. Sige, as you can see guys, dara Mindanao Intervision Cosplay Contest. Kay hapit naman ang fiesta diri, ang fiesta kay sorry. Dayandi 2023. Os. Sige, karon kay mang-interview na sa taglahi. Lain na pod. Us. Sige karon guys, napagigrabe ka ayos gyapon Chuyans nga robot. Kuan siya sa tagnan niyo guys. Na siya sa Marvel. Sige, si War Machine. Dili. Si Bumblebee. Yeah! Tatanga ka. Ito guys, si Cyrax from Mortal Kombat din. Super Mario, Mortal Kombat. Sige, pangutanan na to siya ang ngalan. Ano yung ngalan, kuya? Jeffrey? Oh, Jeffrey. Oh, sige, siya na si Jeffrey Ubarco. Sige, Jeffrey. Sige, hi sir Jeffrey. Sige, siya na si Jeffrey. Sige, pangutanon na to siya unsa ikuan kaniyang yang ano to gani? Yang costume made of. Sige. Unsa man kuan gibuhat ni kuya? Unsa may mga materials ani? Recycle. Unsa man nga mga materials? Kinitan ra sa dagat mga anod. Oh? Kinitan sa dagat mga anod. Ay, kinitan sa dagat. Lo, grabe ka, impossible. Basta kaya nakitaan na ni inani, lagay na forma dito. Oh, man siya itawag na hulog ng dagat. Allah, grabe, perlas may singalanganan, lagay, anak. Sige, ikaw nagimo ani, kuya? Oh, gapon ba naman nagihimo? Pila ka days ba? Pila ka days? Mga
1/4 guro ka terminal. Alam ka, mga 1/4 ka 3 months. Kana, grabe kay nakabatak nga crafting table ba. Sige, murag paglantaw na ako kay murag kuan gyapon siya, iba foam gyapon siya guys. No? Ali, ipadol, closer. Oh, iba foam gyapon siya guys. Gana. Uy, sobra. Sige, uy, nice costume ko yagid eh. Peace bump, yes. Us. Sige karon kay next interview na sa ta guys. Next proceed to the next cosplayer. Sige karon kay ato na interview. Ali, kutsi ko eh. Ay kuya, pwede ka na mo interview ya, kadot lang. Sige. Ya, unsa imong name ya or cosplayer name? I am Judah. Judah po. Judah. Unsa imong karakter? Ya, halata naman kay tanan ang miyang karakter. X-Borg from ML. X-Borg. As you can see guys, ayos kayo og mga details iya ang kuan, yang costume. Sige, unsa may kuan, unsa may mga made of ani, ya, unsa materials? Mostly rubber po siya. Rubber? Yes. Kanang Eva foam, dili pod ka Eva foam. Yan, Eva po din po. Ay, Eva foam rubber. Mo dai gapon na guys. Sige. Wow, ayos. Napa, di ba naman ay mechanic ya? Nakita na mo ganina. Nakagyapon. Sulod niya siya mga pwede kuan niya i-sample. Wow! Ala, grabe ka ayos! Sugay! Sige, excited ako guys sa next nga kuan karong pag compete na. Sige, kuya, good luck sa imong kuan niya pag compete. Sige, thank you. Peace ba. Os! Sige guys, gusto na ko ma-interview ang mga staff diri sa kuan sa ilang event kay curious gid ko ba unsay nahitabo diri sa karon nga event. Sige, at magkuan ta interview tag staff. Sige kuya, staff ka kuya? Assist kami sa answer sa mga chair. Sige. Okay. Pwede ka ma-interview ya karon. Sige. Interview lang. Sige sir, okay na po sir. Sige, okay ra daw. Sige. Kanang name kuya? Glenn po. Glenn. Kuya Glenn, kanang unsa may nahitabo karon nga event Kuya Glenn kay dagan gid kay nga curious unsa kay nahitabo karon na. Today sir is natay diyanding cosplay answer nga competition. Natay tulo ka category sir, natay armor, kids edition and katong isa ka category nato sir. Di ko familiar sa isa sir. Ay armor, cloth og mix. Mix din, sir. Mix. Okay, sige. Kanang ready ba ka ni sir? Ready na ba ka ni nga kuan nga competition? Ready na lang sir. Unsa may expectation nimo ani nga competition? Mao answer, showcase mga patanon ang ilahang creativity in terms sa ipagbuan nila sa ilahang mga characters nga i-portray sir. Mas mapakita nila kung unsa gyud ang anime sir. Okay, sige. Kuan murag ka ng appreciation sa anime lo ka ana. Yes. Okay. Sige. Thank you. Ay kano sa pista diri? 27 sir. 27 guys, kuan mark your calendar 27 mapista. Sige. Thank you Kuya Lian. Sige guys, kanang mag-interview ta karon sa kanang one of my fellow moots sa CDO Cagayan de Oro City. Okay, ato na interview karon. Tara ka, available siya karon. Sige, let's go. Sige. Amo na interview na mo agwan kanang pinaka-famous sa USTP. Wow! Sige, ato sa pangutanon sa ang name. Unsa yung name Kuya Marlon? Marlon Ford Lucas Jaime Santa Cruz. Ay sorry, nasapa, spoiler mga ko eh. Nasapa na kayo. Okay lang. Sige. Kuya Marlon, unsa imong cosplay karon ba? Ambot ganina nag-aki man ko pero karon kay nag-ilis ko kay murag di tapulan ko eh. Basta kay kuan, yellow hair, ano lang lugar. Anime na siya. Ana. Naiwi cosplay na na. Correct, sakto yun. Sige, Kuya Marlon, unsa man nimong gibuhat karon Kuya Marlon? Laroy lang kay Yan waragod ba? Lakaw ragod. Sige, unsa may expectation nimo ani nga kuan Kuya Marlon kaning contest? Ay klaro kay awesome gid kay ni tanan ba? like enjoy siya then also kana mas exciting kay naay kuan from other places nga ni visit karon like Davao and other especially na ni
karon nga kaning streamer siya, so murag mas exciting gini karon nga event. Gani kayo. As you can see guys, grabe awesome gid kay tanan ng mga cosplay guys. Sige. Salamat kay Marlon na interview ba. Sige guys, atong interview ang most known yun nga cosplayer from the century of the Philippines. Sige guys, ali ato yung interview. Hello. What's up my mo kan? What's your name? First category, we have kids category. Di siya motobag guys, gasmay na siya. The clothes category. Sige, karon kay namin nakita nga kuan nga vlogger karon sa kuan. Murag famous di siya sa Iligan guys. Sige. Ato sa interview karon. Hi kuya, sige. Unsa imong name kuya? RM po. Arman. Kuya Arman. Unsa ay na kay RM! Ay, Kuya RM, sorry Kuya RM. Sige, sige. Sumimas din di siya. Sige, Kuya RM, kanang naman kay page, di ba Kuya RM, kanang vlogger, mga diba? Yes po. That is Squadilogs. That's facebook.com/Squadilogs. That's SQUADILOGUES. Squadilogs. Squadlog, i-follow ninyo siya guys, kay kuan, kay awesome kaya mga vlogs. Sige, Kuya RM, unsa may kuan kanang expectation nimo ani nga kuan nga competition Kuya RM? Sa mga cosplayers na makita natin na mga armor category, costume category, and also mixed category. So these are the making of the Beyond the Vlogs as the first episode, which is the cosplay contest. Yes. Sige, cosplay content. Sige. Anang unsa may kanang kuan nimo ani Kuya RM kanang feeling nimo nga engagement nimo sa imong page? Yeah, para 2020 and 2020 to 2023 na boring kaayo, we need to boost our Squadilogs page para mas malakas natin para sa ating mga kasquad. And we hope that more contents to come in the coming years. Yes. Sige. Kuya RM, thank you Kuya RM. Thank you for the time. Us. Grabe ka balbal mo craft. Winners from last Oh, year. awesome kay The grand champion, I think, are here today. For this year's cosplay competition. Eh, kuan ay anas ka mga winner daw sa Uy, 30 lang ang sa armor category. Awesome. Ito na. Oh. And our second placer for this year's armor category is contestant number. Contestant, who's your name? Contestant number. War machine mangyapon na. War machine ba digyan mo na? Oh. Contestant number 12. Contestant number 12. Congratulations. That's right, second placer. Congratulations to our second placer and to the presenters. La Maraming Expo. salamat. And now, we are announcing the grand... Alright, our winner or the first placer for the armor category is contestant number 13. The winner for this year's armor category, or the winner from the armor category from this year's cosplay competition, Tiandi 2023, garnered 98%, is contestant number 13. Yes, deserve naman talaga. That's right. Grabe naman yung costume. Grabe naman yung costume, boy. No? Opportunity. Picture daw po. Ay, naalala ko sa photo opportunity talaga. Nasa na si Mr. Benji Lamero. Okay, we'd like to acknowledge the presence of the Chief Media Center, Mr. Henry Lamera Bartolata. Hi, sir. Ayan o. Nagtutokyo for today. For today's video. That's right. We'd like to thank our judges. Maraming salamat po. Thank you so Thank you much. so much. Our grabe ka naman ng ulo. Sa kanina, sa mga pantalon. Thank you very much. And congratulations to all the winners for this year's cosplay competition.
like to thank